tumbera ngo wari umutego ukomeye yego none naje ganiha kumera nk'abandi ceceka nca hejuru ikintu cyambayeho nagiye ahantu gusenga numva haje ikintu kimeze nk'imodoka yego ariko gifite uburakari bukomeye sinamenye ukuntu cyari gifite gusa nako numva conkandagira kikamfa inyanga ngashira ndamiriza ngo mana mbabarira nuko navuze gusa ndicura ariko nicura n'ubwoba bwinshi ndangize ndavuga ati mana ko ngusabye imbabazi none ngambonye utankanyaze tamaze ariko niki nakoshe bekaga nibaza ico nakoshe mbabarira ariko mbwira ico nakoshe ntikiye cyane nakoze kujya mbanguma kwinginga ndasubiye nditse nike naba mbona twa agakobwa nambona nyine kinwize gutya hose kanciye imbere nibuka ukuntu nabyirengagije muraho neza bari kure n'abari hafi turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo cyo uri kuri Michael ni Kimararungu Moses hano imbere yacu dufite umutumirwa twabazaniye kugira ngo abashe kutuganiriza umwanya mutoya ndabizi ko hari abamuzi hari n'abatamuzi reka atangire atwibwira. Murakoze cyane amazina nitwa Semahoro Eliel ndi umuvugabutumwa korera umurimo w'Imana i Bugande mu yandi magambo niho ntuye Yego ariko aho nkorera naho Imana impaye hose. arakoze abatamuzi nabo baramumenye ariko ndakeka ni umuntu uzwi cyane turagira ngo tuganire ibintu byinshi dufite topic turuze kuganiraho ni hejuru y'umuhamagaro tubwire bukeya hejuru yo gukura mu muhamagaro ariko tutarinjira muri aho ngaho tugira ngo banze tubwire bukeya mu buhamya bwawe uko wakijijwe uko wakiriye Yesu Kristo kandi nimba waravutse ukijijwe nk'uko asanzwe babivuga navyo urabitubwira ariko we nkuduheza bukeya ku ncamake ukuntu wakiriye Yesu n'ukuntu wakijijwe naho ugeze ubu nyine niturangiza tubone kwinjira muri sije y'uno munsi. Urakoze cyane. Murakoze cyane ndumva ubuhamya si burebure ndavuga ku ncamake nta muntu uzuvukana agakiza nguko wari ubivuze ndawe niko ngeka gusa uvukira mu ikanisa wavukira mu ikanisa ukarikuriramo ukaja muri korari tugakora n'ibindi ariko agakiza niwo muhamagaro wa mbere ubundi nibwo nicyo cya mbere Imana ikora ibanza guhamagarira gukizwa ukabyumva ukabyemera. Abantu bose basenga bidakomotse ku mutima wabo wumvisha Imana cyangwa witabye ico yumvisha wumvisha ijambo rya Kristo akagitaba uvuga ngo batarakizwa eje nakijijwe kuzeho buke yuko icyo gihe Imana ifite nk'imyaka 18 nari mu kiraro Nubwo je nakijwe je nakaririmbo nakijwe n'indirimbo nyumvishe numva nkwiye kuva mu yindi mitekereze narindimo ngahindura umurongo nuko nubwo nafashe umwanzuro gusa icyo cyo gihe ngunda kuvuga kubera kuko nyine nicyo gihe nakijwe ndakizwa naho mbere twigeze kuba mu kandi kantu nyine ko gasa no gukizwa ariko ntibyakomera inyuma bisanzwe ngo kugwa ariko ndumva ni nko mu mwaka umwe ko muri uwo mwaka umwe subira nari ntangiye gusenga mbivamo shitsa aho rero ndirimba ukaririmbo gahita kambwira amakuru ukuntu nari ntangiye gusenga n'ukuntu nari ngijwe none nabivuyemo nafashe ikindi cyerekezo. Ugihagaze aho ngaho se wabivuyemo warabatijwe cyangwa wari utaranabatizwa? Nari ntarabatizwa. Reka agakiza no kubatizwa ni bibiri. kubatizwa ni ikimenyetso gusa cyo guhamiriza abantu ibyabaye
none se ririya jambo riza rivuga ngo utabyawe mu mazi n'umwuka ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Ibyo bigaragaza yuko kubatizwa ari ikimenyetso ariko cyangwa biravuga ngo aminiye ntabatizo. Kuvuga ngo abanza kuamini hakaja kubatizwa kuko ni icyo nyine ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso ariko nibwo ni ikimenyetso ntugafata nk'akantu karaho. Ugomba kuzemera nyine ko nico igomba kwemeza ko wemeye ibyo wemeye. Nuko ngo kuba wizeye ngo kuba wizeye wemera n'iriya mirongo yose ikurikiraho. arakoze cyane. None wumva ni gute wobwira abantu hejuru yo gukura muhamagaro? Sinzi nimba abantu bamwe bazahamagarwa gukura mu muhamagaro. Gukura ni gute umuntu akura akamenya kuko yakuze mu muhamagaro, cyangwa ni gute umuntu yakwita umuhamagaro wiwe? Noneho reka dutangirire inyuma buke, kuko hari ibintu abantu bazaba bakora ugasanga mu yandi magambo hakura umuntu wavutse taravutse ntiyogira gute ntiyokura. Turabanza noneho tugende turebe umuntu wavutse. Ikibazo abantu bamushaka gukura batarigeze bagira gute bavuka. Icyo rero ni imboga, ni ikibazo. Mbese ni ngombwa ngo baba bashaka gukora bidashoboka. Urabyumva? Ari nazo ngorane tuza guhura naziriya hagati mu muhamagaro. Tubanze dusome uyu muhamagaro nise ngari wo muhamagaro wa mbere mu gitabo cy'Abatesalonike ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iyo amwebwe umwuka wayo wera. Abyumvise? Uyu muhamagaro wa mbere niwo tubanza kuvuga, ari wo witwa kuvuka. Umuhamagaro wa mbere uduhamagarira kuva mu mwijima tukaja mu muco, uduhamagarira kuva mu pagani tukaja mu bukristo, uduhamagarira kuva mu byaha tukaja mu gukiranuka. Hano biri yavuze ngo kuko ngo ntitwahamagariwe kugira ngo kwanduzwa, ahubwo twahamagariwe kwezwa. Ngo iyo umuntu yanze icyo, ngo si umuntu aba yanze, ngo ahubwo aba yanze Imana, ngo ihamwebwe umwuka wayo wera. Bivuga ngo iyo umuntu abanje ko utabanze guhamagara umuhamagaro, uwa kabiri ntawe ubuhari. Uwa kabiri ni uwuhe? Uwa kabiri rero numvisha ari ngaho mushaka kuvuga, bashatse kuvuga nk'icyo Imana iguhamagariye gukora. Si cyo mwashatse? Nahise numva nyine nicyo uwashakaga. Ibiriya ni nk'umurimo ndaza nawo kugusoma kugira ngo tubyumve nitubigeraho. Rero umuntu agomba kubanza guca muri no etape yo kubanza guhamagarirwa kwezwa. Kuko bavuze ngo ubyanze ngo aba yanze Imana. None uwo rero wanze Imana ntabwo kagifite gukura. Kuko yanze Imana, ngo ubyanze aba yanze Imana, ngo iduhe umwuka wayo wera. Uyu ni umuhamagaro wa mbere, ni uw'agakiza, kandi ari wo uhamagarirwa abantu bose. Umuhamagaro wa kabiri tusome muri nawe tumuhamagaro kuko ari uko twavyise nyine. Dusome hano mu Efeso. Aba-Efeso ibice 4 umurongo wa 11. Haravuga ngo nuko bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Uyu muhamagaro rero wa kabiri ari nawo mushaka ko tuganiraho. Uyu muhamagaro ni umuhamagaro noneho wo gukorera Imana no gukomeza umurimo w'Imana. Tuvuga ngo gukomeza umubiri wa Kristo. Yego. Uyu ni umuhamagaro rero abantu nawo bitiranye bakanabivanga cyane.
ubundi aha iyo dushitse muri uno muhamagaro bihita bihinduka impano. bihita bihinduka impano. Ntabwo biba bikibayeho ngo nahamagariwe n'impano, kandi iyo mpano igaragarira abantu, nawe ushobora kuyumva ndetse n'Imana yoyivuga. Rero ikibazo dufite rero ngiki ni uko dushaka guha umuntu icyo atahawe, tugafata umuntu ngo nabe umudiyakoni. Ese koko niwe yarabihawe? Kuko hano bavuze ngo aha bamwe kuba. Ninde ubaha? Turabaza, aha ninde uha bamwe kuba? Ni Imana itanga impano. Aha ni Imana. Niziha umuntu kuba. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ntakwiriye gusengerwa ngo naka nyine mukubona nk'aba bashaka kurega bose bakabasengera ku evangeliste. Nabo batasengeye bose bari kwita evangeliste, ariko sibyo. Kuba evangeliste, kuba umuvugabutumwa ni impano. Kuba umuvugabutumwa ni impano. Impano. Aha bamwe kuba babwiriza ubutumwa. Ese wabahaye se niwe kabahaye. Yahaye abandi kuba intumwa. Abandi kuba abahanuzi. None se uhanura utari umuhanuzi? Oya. Okay. Ubanza kuba umuhanuzi. Ubanza kuba umuhanuzi. Ukabona guhanura. Mu yandi magambo ubanza kuba umuvugabutumwa, ukabona gusengerwa kuvugabutumwa. None ugihagaze aho ngaho. Itandukaniro ry'impano n'umuhamagaro wabwira abantu ko ari irihe? Nta tandukaniro riba ku mpano n'umuhamagaro. Kuko icyo bita umuhamagaro, icyo Imana iguhamagariye gukora, iguha n'imbaraga zo kubikora. Za mbaraga zo kubikora nizo mpano y'Imana. Za mbaraga washoye? Oya, iya mbaraga Imana ndaza kukugeraho nawe ubwawe. Ariko none ndacyari kuri wowe n'Imana. Sibyo? Wowe n'Imana. Imana ntiguhamagarira ikindi itaguhaye. Imana yavuga ngo yaba umuvugabutumwa atazi kubwiriza, atamuhaye ijambo. Oya, maze kuguha ijambo cyangwa ikabwira soma Bibiliya, ni ijambo ryayo, ikaguha ubwo bushobozi bwo kuryumva no kuribwira abandi. Uri umuvugabutumwa. Intumwa rero nayo hari uko uwo witwa intumwa aba afite ibyo nawe Imana yamuhaye. Afite ubushobozi bwo kubwiriza abantu bagakizwa, agashinga ikanisa, agakora n'ibindi. Ubundi umugabo umshasobanura hejuru y'intumwa, sinzi ko ngiye gusobanura izi ministeri, ariko kandi zikoreho kaze ngo ministeri ya mbere ni dutangire kuri iyi ntumwa. Uyu w'intumwa tubabona ngo ni urutoki rubasha gukora kuri izi zose. Intumwa agomba kuba afite ubushobozi bwo gukora ibi bintu. Agomba yobwiriza, yoshumba itorero, yogigisha ndetse yonarihanurira. Uyu rero ni umuhanuzi. Umuhanuzi rero bavuga ko ashota kidori. Mwebwe muhamukora ibi, mwebwe muhamugira guke, Imana kiravuga guke. Nguyu umuhanuzi. Uyu muvugabutumwa ni muremure cyane. Wazasohoka akagenda akagera ahantu hose akababwira ubutumwa. Niwe ufite akazi. Arasohoka akagenda akavuga, donc we ni ukurangurura. Bari ryo ryajwi rya Yohana. Uyu rero saha muzamwambarira impeta n'indobo. Uyu ni umushumba. We agomba kubana n'abakristo. Uyu rero ni agahera, ni umwarimu, agomba kubigisha, akabakurugutura. Niwe muzamubaza ngo ese hari icyacumi ni gute? Akavuga ngo icyacumi giteye gutyo, ugitanga gutya, ukora mbese we aragukurugutura ukumva ibyo utazugira gute, utazawumva, akabikumvisha. Ibyo rero ubusho ko ari impano, ubusho ko ari Imana izibitanga. Ni ukuvuga ngo rero uruhari rwawe umaze kumenya icyo wahamagariwe ugikora uti. Yego. Umuhamagaro wa mbere twavuze kuko ni umuhamagaro wo kwezwa agakiza. Yego. Ugomba kuba icyambere kigufasha mu muhamagaro. Ugomba kuba ufite agakiza kuzuye. Wabyumvise? Yego. Buriya impano y'agakiza
niyo iziyobora izindi mpano cyangwa umuhamagaro. Nibyo bituma bigutera gukora neza icyo wagize gute wahamagariwe. Iyo rero wamisize kijya cyambere kagenda nabi uhita ukora n'ibindi nabi. Ejo nibwo nako mbasobanurira mbabwira ngo umuntu agomba kuba afite impano z'umwuka ariko afite n'imbuto z'umwuka. Kuko impano z'umwuka ziza zihamagara abantu bakaza bagasanga uriya karakora ibitangaza bakaza, ariko iyo bashitse bagasanga nta mbuto ufite basubirayo babura icyicaro basanga nzaho kuba kandi impano yayikora aturiye atazashamburiye azayerekwa azagira gute ngo ariko ngo ni umupagani we kubwira nabi nguriye ngo ni umusambanyi azayerekwa kandi agasambana umuntu ukagasubirayo uriya azagakera ko nuye. Ariko iyo baje bagashika bagasanga urukundo n'imbuto y'umwuka, bagasanga amahoro, bagasanga kugira neza, bagasanga ubugwa neza, baza bashika bagatura bagatangira gusoroma za mbuto basanze. Ni ukuvuga ngo rero imbaraga y'umuhamagaro namba 1 ugomba kuba ufite impano y'agakiza nziza yuzuye. Ikintu cya kabiri, impano yose n'umurimo wose Imana iguhamagariye ugomba kuba ushorewe n'amasengesho. Nimba ko gukora ari icy'Imana gusaba imbaraga z'Imana akaba zo zigukoresha, kuko nta muntu ukwiriye gukora umurimo w'Imana adakoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Kugira ngo rero umuntu, ikintu cya mbere wamaze kumenya umuhamagaro wawe, hari ibintu bikurikira ugomba kumenya. Ugomba kwemera kubabarizwa. Umuhamagaro ugomba kwemera kubabazwa ku bwawe. Habagabo tuzi ko bagaza bakura babaroba bakabwira ngo ngwino hagatakaza. Ikimana yaguhamagara ugomba kwikora nkuko yabigutegetse. Ugihagaze aho ngaho uko kera bagaza babazwa, ubu naho barabazwa koko cyangwa cyane. Gusa dufite abahamagawe bake. Nicyo kibazo dufite, ariko ahamagawe by'ukuri arababazwa mu buryo butandukanye, bumwe ndetse utobona n'amaso, ariko bushaririye ndetse bunakomeye. Dufite abahamagawe bakeya. Oya ngo bango nabitabye Imana se kwanga cyangwa ni bake cyangwa abahamagawe ni bake, naje aho ngaho twofatikanye tukamenya icyabaye, nimba abahamagawe bake nimba ari gute. Ukiri aho ngaho niki gishobora kukwereka ko umuntu neza yakuze muhamagaro Imana yamuhamagaye? Ikintu cya mbere, iyo umuntu yasobanukiwe umuhamagaro we yamara agahitamo akabyemera kuwuhagararamo. Ubwe ko umuntu guhabwa ikintu ni kimwe, kugikoresha ikindi. Uzubirebera uko agikoresha. Kandi iyo umuntu ahagaze iteka mu muhamagaro we, hari izindi mbaraga ziba zimuriho. Hari amavuta y'Imana agomba guherekeza ibyo n'imbaraga. Ibintu biba bibiri, hari uwanga kujamo, hano kamwe ngo inkorera ikakanga, abo bakunze kugira ingorane na nyinshi. Araba kabiri binjiramo ariko agakoresha amanyanga, akabikoramo nabi, bigatuma bipfa. Ariko umuntu ikizakumenyesha umuntu uhagaze mu muhamagaro we neza, cyane uzareba amavuta bifitiye ndetse n'umusaruro uzaba. Umuntu ahagaze mu Imana yamuhamagariye mu gihe ciwe, hategerezwa agahagarara nk'uko Imana ishaka, hategerezwa kuboneka mu musaruro. Yego. Ese umuntu wese wahamagawe buri bafite impano y'Imana cyane. Example navuze nko guhanura, nko kwerekwa, niko bimeze. Impano yo guhanura no kwerekwa, abantu bose kandi babahanuzi. Yego, niko twavuze hariya. Yari yavuze ko ari ubwo babahanuzi. None buri abantu bose tubona gusa ikintu kimwe nkubwiza ukuri, jewe nakubwira umuntu wese wakijijwe by'ukuri usenga avugana n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yoba adahanura ariko uryama akarota, yoba atazanarota cyane ariko akaza aba inspire mu yandi magambo, akagira icyo bita za miri safi,
kandi yazimushikaho agahita amenya neza ko ari Imana igize gute ivuganye nawe akabiyoboka. Buriya abantu bose tamuntu wo kwizera Imana ngwire kugira ukuntu muganiriza, hano kugeza ubona umuntu yanezerewe akavuga ngo hari ijambo nahuye naryo bigira gute, kandi Imana ibamuganirije. Gusa abantu bakunze kutabiha agaciro kimwe, ariko Imana igenderera uwayizeye wese. Hari ikindi kibazo ngize iminsi nibaza, ni gute umuntu ashobora kwerekwa agakora ibitangaza ukabona asengera abarwayi barakize, ariko bakavuga ngo uyu muntu azagira gutya, azakora kino caha cyane, azayiba, azasambana cyane, icyo agira ibindi icyo ni cya gitangaza twavuze cya mbere cyabayeho. Ariko wibuka ikintu Yesu yavuze, yaravuze ngo yahaye umuntu abantu umwe italanti imwe, undi amuha 2, undi 5, si uko nguko ngo baje kuzigenza, ariko umwe aragenda arayihamba. Sibyo, yabikoze uko bishaka. Imana iraguha, ariko uburyo ubikoresha ni wewe. Mudakugabiye tubona ngo waye mupanga kabwira atakira umupanga ugende uje gutema igisambo, wamara ugahindukira ukazotemesha abantu, uwo batema ampanga tu batema aho, ariko gasicyo mbana nawe uguhariye sinoza ngo nkwake se sinoza ngo nkwake jewe ngati cyo nawe uguhereye, reka nkubaze ndagurugera nkugabiye inka, wamara ukagenda ukayigurisha ukaja kumwe inzoga, noza ngo yanka ngo uyingarurire ngo kubera ko wayigize ndababara, ariko ndayikurekera. Kandi koko ndabizi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa experience tuzi, hari abantu benshi bakwa impano, ariko hari n'abandi batagira gute batazakwa. Ariko ubu nyine rero aho byazagenze gute, bamwe bazakwe abandi bazigumane, kandi bose batubaha Imana. Ubwo ni ubwiru bw'Imana gusa, ariko iconzi no vuga ngo ikwatse ndetse hamwe nzavuga ngo iragukunda cyane. Kuko isi kwereka ko mwashwanye bikomeye, n'abandi benshi bahora mu gishuko ngo yeretswe akama yumva nkaho yamafutiwe yose azimijwe. Kandi birivuga kuri wa munsi bazovuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo ariko basubize gute, nimumve imbere mwankozi z'ibibi ko ntigeze kubamenya. Igitangaza rero uyu muntu wavuga gutya birumvikana by'ukuri ko ibintu Imana ari yari yarabimuhaye, ko yabikoraga mu izina rya Yesu. Ariko kandi ubu nyine batubwiye ko hari izindi zaje ngo zi Nigeria. Izo rero nazo muzirinde, nazo zifite agaforumire kagiye gusa n'akizindi, gusa ariko uzi umwuka uzuruka bimenya. None muri iyi nzira dufite hakenewe ndi akora iki? Hakenewe umuntu wuzuye umwuka w'Imana, akaba afite n'ubwenge bwayo. Ndumva navuga utakena umuntu wuzuye umwuka. Buriya iyo tubwiye abantu umuntu wuzuye umwuka w'Imana, sinzi ukuntu baza babyumva, ariko hakenewe umuntu ufite Imana, niwe wuzuye umwuka. Kuko umwuka ni Imana. Hakenewe umuntu wuzuye umwuka afite n'imbaraga zawe. Mbega mu yandi magambo uvuga Imana akanayerekana. Ntabwo dukeneye abantu ubu dufite insyo z'abanyabwenge baki, ariko birangira batanze ubusa kubera ko ubuzima bwabo buzabugenda uterura imbuto bateye. Ariko dukeneye umuntu wuzuye umwuka n'ingeso nziza, abantu bakaza bakamubonaho umwuka bakamusoromaho n'imbuto, barangiza bakagenda bakarya nabo bakabaho. Arakoze cyane. Hari ijambo mu gitondo wakozeho bukeya turi mu materaniro, kandi abantu benshi bakunze kugibazaho gutandukanye. Ijambo rijanye no gusuka, ngiza ngo ririya jambo rivuga hejuru yo kwirimbisha mu buryo bwo mu mutima atari ku mubiri.
ariko ku mubiri nkagira ngo wenda ni ibintu bishobora kuba bisanzwe. turisome Eh, turisome kugira ngo gusa sinzi amenya abantu nimba abantu bakunda imana buke kubera ko nimba umuntu ananirwa kureka kuba umusatsi kurabyumva akumva biramugoye utekereza gute uwananiwe kureka akantu koroshe gutyo jewe ndavuga ngo icyo akora baba bafite n'ibindi byinshi byaha icyo si cyo kiba kibiruta none se twovuga ngo si cyo gikomeye kubera ko bamwe bavuga yuko uwanditse iryo jambo yasohoye cyo kwirimbisha ariko ngo ntaco. buriya nibwo bazabita ngo n'ubwenge bw'abantu. Ngaho turisome twumve. Igitabo cya Timoteyo ibice 2:8 Timoteyo wa mbere arabaho kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye habe n'ikindi bakemera azavuga ngo upfa kwambara uko wambaye. Cya kabiri bakagira isoni birinda icyo cyarashize. Icya gatatu kandi batirimbisha kuboha umusatsi. Inegasi batirimbisha kuboha umusatsi batabikora. Aho harimo guhakana. Ni uguhakana babibujije batakora iki. Kurabyumva? Yego. Cyangwa izabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. Ibi ni ukuvuga ngo iri jambo ibi zo kuba imisatsi ntabwo byemewe. Gusa no gusobanura ibisobanuro byinshi nta mwanya mbifitiye. Gusa bazobireke niba atabireka azoja mu yindi side itari yo kuja mu ijuru kuko nibaza wokizwa gakiza wamara ukaremererwa na meshi igico kiba cyakuremereye n'ubundi ni proud n'ubwibone babukuremereyemo cyumva akantu gato koko kukareka kuvuniki ubundi nuko Imana ndizishaka akantu gatuma ubundi iriya misatsi uzibona ari myiza wowe iwacu gantaye haba uzibona uretse iby'iwacu uyireze uzire ubucafu bubamo n'ibiki ukazibona ndetse no kwaragira wiki abandi kwaragira we ariko bakabikunda ibintu bya satani ubundi bavuye n'uyande babashizemo gaturekera aho ngaho gusa sivyo kubera ko imyandiko tutabisobanukiwe tubisobanukiwe kuko byanditswe twagombye kubyubaha kuko biti binagoye hagoye kamere yacatsimbara cyari hejuru kandi zanyitaho ni dépense inutile. Dépense iritire. Evangeliste ndagira ngo baze ikino kibazo. Nzabona ubutumwa uzubwiriza ari ukuntu ushobora kuba hari bamwe usa n'ubangamiye. Ndabizi. Simbizi nimba ariko kuri mvuze ariko sico mbaza. Hari ahantu bari wagera bakaba bo mara kubwiriza bakakubwira ngo ibintu tubishaka cyangwa araho barabagera bakakwima nk'agatutu bitewe n'impamvu bazi yuko ari ubutumwa uzubwiriza buda araho nzabwiriza bakawupinga munagaguruka kuri rutari ariko gusa ibyo ntacyo babitwaye message bayahujutse ukamaguruka kumva arabivuruze nyine tuzavuga ndagupinga mu bwenge abandi akarivuga mu izina ryabyo byo zabikora abandi bakantumira nkarimo ngamenya nyine ngo tigwahuje tibase kugutumira ayayi abandi nyine bakavuga ngo uburya ukuri kuzakumvikana gusa abantu barakwanga ariko ndahinze inzira yo gukira tegerezwa kukuvuga uzugira ngo ibintu mwaza uzazizike zazize ukuri uzugira ngo bazaba ngo babikirike bakazavuga ibintu bikabangamira abandi. Rero nje byo kuvuga ngo abantu ntibabyumvise ntibabangamiwe ibyo ntago mbyitaho. Ikintu nza ntinya nico nza nsengera ni ugutinya ko naje gukoresha amarangamutima yaje cyangwe kavuga iby'Imana idashaka ariko nubwo isi yose uvuga ngo yanze ikintu
ariko ngasenga nkumva neza kandi ngasoma Bibiliya ngasanga Imana no kubishaka usaba imbaraga kugira ngo nkore kurya niyo mahoro yanje kujya uzona abantu barakara abandi bavuga ngo gasakuza bakagira gute jewe neza iyo nabikoze nzana numva nguwe neza nubwo abantu bagutuka iyo nirengagije ijambo rimwe muyo nashizwe ku mutima mba nizaniye insécurité totale numva nguwe nabi ndafite amahoro nkumva ndonajyamo nasinzira ariko nubwo bavuga ngo bavuze ngo barakwicira ijoro kubera ibintu bavuze zarumva setse ngumva umutima nguwe neza cyane kuko iyo umuntu amaze gusoza ikimana imuhaye nta kindi kibazo kiba gisigaye mu mutima we kujya abaturage bakujya bagakubita intumwa z'amaraso kamaseka z'amaraso mu kazi niko bazadutuka cyangwa bakaba kandi bagashima hari ubwo wigeze uvuga ibyo abantu bashaka hari ubwo zigeze bikubaho ukavuga nk'ibyo abantu bashaka ntuvuge wenda cyane ngo winjire mu byo Imana yarekeneye kuvuga wenda Imana ikaza kugucaha hari ubwo zigeze kubaho cyane nagize ubwo hari bimwe by'abinjya byonyine mu mutima ariko mu minsi mikeho nagize ubwo bukomeye nabonye abakobwa bambaye utuntu mbica hejuru ruhande ndangize ndagenda kandi byari bitewe n'impamvu nari ahantu kanga gusesereza ibintu kuko ari ibintu amanyanga abantu bakora akagaragara hanze ku mamediya none ngavuga ngo ninjira barumva nkaho nakurikije amabwire ari ku isi tumvira ngo wari umutego ukomeye none naje ganiha kumera nk'abandi ndanca hejuru ikintu cyambayeho nagiye ahantu gusenga numva haje ikintu kimeze nk'imodoka ariko gifite uburakari bukomeye sinamenye ukuntu cyari gifite gusa nako numva conkandagira kikamfa inyanga ngashira ndamiriza ngo Mana mbabarira nuko navuze gusa ndicura ariko nicura n'ubwoba bwinshi ndangize ndavuga ati Mana ko ngusabye imbabazi none ngambonye utankanyaze tamaze ariko niki nakoshe bekaga nibaza ico nakoshe ni mbabarira ariko mbwira ico nakoshe ntikiye cyane akoze kujya mbanguma kwinginga ndasubiye nditse nike nabambona twa agakobwa nambona nyine kinwize gutya hose kanciye imbere nibuka ukuntu navyirengagije ndavuga ati uzurakara gutyo umuntu wambaye nabi iyo tutabimbwiye nuvuga ngo umuntu ico yahawe n'Imana kugikora ategerezwa kugikora kandi utitaye ku bandi kandi wewe wogira ingaruka undi ntagirweho niki n'ingaruka kuko ni wewe wagize gute wabihawe uwo muzi none agize ubwoba buremereye uko ijambo narizize niri narishaka ngari waruzize kudacaha gusa kudacaha ngo ibi ibunu bupagani iyi ni imvugo y'abadayimoni ubu ni uburyo bwo gutereta ariko mu mvugo itavugika none mubwije mu kanisa gute kuranwinga ukazumera nka kujya kwinkoko bataze ugatambuka imbere kuri rutaro ukaririmba ugatera ukanufite confidence buriya ni system ya satani ikomeye kwinjiza ubusambanyi mu kanisa ariko fraud mu mvugo itagaragara uzikora abantu bazakura gahunda zo gusambana mu kanisa kandi baje ari bazima kubera amastire bahuye nayo umuntu abandi kubona ijambo ry'Imana we karumva ibyo yabonye amataye y'abagore n'abakubera iki kuntu babikoze bamwe bambaye bageza aha abandi ibintu mwiza ugira ngo ni nani umuntu akagira ambutiyaje akaruha agakuraho umwuka mubi biriya tugomba rero kubicyaha tutabikoze tuba dukoshe rakoze cyane nubwo amasaha agiye amasaha agiye tukatunganye ni ryari wigeze wicara abantu bakuriza bakubwira ngo ntukongere kuvuga hejuru wenda kuko nzi ko inyigisho cyawe ukunda kwibaza ku myambarire cyane uzikunda kubivuga hari ubwo bari izo nzabishiramo ariko cyane si cyo igendereye rwa ngo buriya ni jezanyita ngo ni evangelisation complete yuzuye kurarumba mbwirije umuntu agakiza
ngomba kumubwira n'imyitwarire y'agakiza. Imyambarire nayo igomba kubamo. Jewe ndakubwira ibintu bibiri. Kimwe ni ico ngico ciyereko. Ikindi hari ahantu nabwije bakora inama. Guhera uwo munsi kugeza nangwa hashize imyaka ni bari ngahe. Aje ntango sinzongera kubona ijambo. Ngo navuze ibintu biteye isoni. Umuntu arasa wari usanze iyo nama za kumbwira. Nuko ariko abaza kumbwira si benshi bazaza bambwira ndetse ibintu bazabimbwira. Hari ibindi nzamvuga bakagira bazambwira ngo uriya jambo ngo wavuze. Nje ngabwe ati nje nta kibazo byari nta n'isoni bantu bazajya. Kubera ko navuze ikintu kihari. Ikintu kiza kiboneka hanze. Utinya ukivuga ahubwo mwebwe ubu n'ubujyaje. Abantu bazakora amakosa tureba ariko ndishukamikariza no wateye isoni kuyavuga. Turangiza ngaho gira icubwiye abakristo abahamagawe nabumva bo komera muhamagaro kugira ngo tuze kurangiza. Inama y'abantu bahamagawe. Inama ya mbere no kwemera kubabarizwa umuhamagaro. Guhamagagwa n'Imana ngo igukoreshe bisaba kuba determine. Ukemera circonstance, souffrance zibamo. Kandi abantu bose bahamagagwa kimwe. Kandi buri wese agomba kuba afite neza no itango nka image ni nk'igishushanyo mbonera cy'umuhamagaro atarebeye ku bandi. Tukore nk'abandi ugakora uko wowe byagusanze nuko byakwinjiyemo. Ingaruka z'abataremeye umuhamagaro. Ingaruka z'abataremeye umuhamagaro nabyita ko ari ugufeiringa muri everything mugani w'abazungu. Buri kintu cyose bazokora kizoza kigenda gisitara. De amahoro yabazaba make. Iyo umuntu atemeye neza mbamagazi y'Imana abafite ikibazo. Ariko ubabariye mu muhamagaro ufite amahoro mu mutima. Kandi amaherezo iyo wabihagazemo neza Mana yakwibuka. Ni nguko. Urakoze cyane turagushimiye. Asanze. Umwanya duhaye ndakeka iri jambo abazarikurikira hari abazafata umwanzuro wo guhagarara neza muhamagaro. Urakoze cyane. Asante. Yego. Urakoze namwe. Asante.